Kaixo, Ander, Arratsaldeon. Arratsaldeon eta kaixo hau txankleteroak gure... Hau txankletera. Bai, gure entzule maiteak. Hau txankleteroak izatean, ez? Euskaraz esaten Euskaraz izan bada... Hau txankleteres, tendría que ser gaztelaniaz izango litzateke. Gaztelaniaz izango bagenu, bai, baina gogora esazue, hizkuntza maite hau. Feminista batean hitz egin nahi baldin baduzue, utzi eta mierda hoiek eta hitz egin esazue euskaraz. Hostia, vale, hori da. Gente de Madrid. Aprender euskera. Hoixe da. Gauza baten esan behar dut, lehengo hasi baino lehenago, porque ya daramatzagu uste dut, ez dakizen bat programa igual, ez dakit. Bai, Berria irakurtzen, bai. eta berria oraindik ez digu ezer esan. Oraindik ez. Ordun. Yo lo que me propongo. Lo que me propongo Se viene. entonces. Se vienen cositas. Antxontiegeriak zaten den moduan gauzatzuak datoz. Gauzatzuak datoz, hori da. Pues hasiko naiz nik en plan, hasiko gara en plan iritxak, txegiten pasan egunean bezala, leo cosas de otros medios de comunicación. Berria ez dena. Aquí para que se la jueguen. O sea, aquí para que alguien diga, hostia, interesa. Como ego Euskal Herria, ¿sabes? Interesa, a veces. No, bai, gaur da, sí, egunda, no me... Hogeita behatzi. Vale, lehengo eta behin. Martxoak hogeita behatzi. Metiéndonos, como siempre, con los pilares de Euskal Herria. Bai noski. Eta, nola ez, ya faltaba meternos con el fútbol. Bueno, urranditan sartuko gara. Urranditan. Ordun. Badakigu, Atletik eta Realen kontra, bueno, Copa, no sé qué. Baina, ¿qué pasa? ¿Solo hay esa noticia? Bai. Zelako matraka... de Euskal Media. Zelako matraka, ez bakarrik zelako matraka, baizik eta pasaren egunean Bizkaibus ikustean, zegoen kriston publizitatea de Aupa Atleti. Bai, Bizkaibusen. Bizkaibusen. O sea, dinot, ¿qué tal el dinero? Bien. El dinero del Bizkaibus a gusto, ¿no? Para las medidas o eso, no, baina bueno, para poner publicidad con el Atleti, bien. Eso era. Hori... Eso es un poquito la crítica de hoy. Cierro la editorial. Tubacek seko langileak kalera, Barakaldoko enpresa, orain gogoratzen ez dudan enpresa horretako langileak kalera, baina Patreti. Orduan hori da. Sentimendu bat baino gehiago da. Hori da. Kale gorrian... Sentimendu bat baino gehiago opioa. Utziko egiazu poesiarako aukera. Ustia. Izan zaitez... Hau txankleteroak. Politika eta poemario. Doble P. Pebikoitza. Pebikoitza. Txuri gorria izan kale gorrian. Hostia, qué bueno, eh? Txuri gorrian naiz eta kale gorrian nabil. A tomar por culo. Eskerrik asko, Urkullu. Hostia, dedicado, Ze polita. Eta, bueno, segurazki, nik teleberritik eta hori, pizka bat kanpo egon naiz, baina segurazki, eta postua eginez gero, segurazki egongo dela, pues hori, 20 minutu berriak, 20 minutu futbola, vale, ez dira kirola, dira futbola. Bueno, futbola da... Maskulinoa, Atletik, eta Reala, eta partidua, eta finala. Eibar eta Labeseri, no... A mí me da igual. Ni gainera atletizalea naiz, que es lo más, o sea, lo peor de todo. Baina hemen hau txankleteroa gara eta subversivo siempre. Bai, beti. Orduan hori da, o sea, 20 minutu futbolari buruz eta futbola eta maskulinoa gainera, tal, no sé qué. Eta kirolak, pues eso es un poco de, pues vale, pues kirolak, vale, ondo. Kirolak igual izango da 3 minutu. Baina hori da, en plan, esa es mi crítica. Crítica de Euskal Herria. Gaurko astean, aurrengoan. Bai. Vale, eta jarri gaitezen goiburuak aztertzen, ezta? Bai, hemen dago... Berria hasiko gara irakurtzen. Baina igual vamos reduciendo incluso el número de... Bai. Euki izazue kontua. Hori da. Berria, bigarren abisua. Hori. Gero arpidetzak eskatzen dituzue, patatin patata. Claro. Eski hau txankleteroak, tal, ez dut irakurtzen. Banatu dirua. Lehengo eta behin,
gauza batzuk esan behar dugu que da mucho juego, que la primera es la palabra de metafísicamente imposible. Rajoy esan duena. Hostia. Ez duzu entzun hori? Ez? Pues Beste perla bat. Beste perla bat. Eta, bueno, eta Gure partidu politikoa... Maraino. Hori da, gure Marianito. Marianito. Un Marianito. Marianito Blay. Hori. A ver, konta eta bueno, pues kaja berekin egon da holan. Hori esan behar nion berriari. Bai, ikasi beharko luketela Barcenasetik, que repartan sobres. Hostia. Hemendik batzuk, adibidez. Aquí, no, txakleteros. Hoxe da. Bueno, garatu, epaiketa hori dela eta egon da, eta bueno, eta peperen kontra basoaz beti zeo zer gertatzen da. Hau da. Beti zeo zer, gainera beti zeo zer barregarria. Hori da. Eta beti gainera arrokeria horrekin de... Pero vamos, ¿usted qué me está diciendo? ¿Sabes? O sea, gainera horrekin quiso, a mí me repatea eso, Dios. Me da una rabia de la hostia. Baina, bueno, agertzen dira, eta esaten dute, bueno, eta zuk zer, sobreekin, no sé qué, ya, uste dut, ya, entrando al trapo, porque claro, a Rajoy, pues, si no más directo... M. Hemenik aurrera... M. Rajoy. M. Rajoy es M. Vale, M. Vale. Zer esan du M. Eta nik ez dute zer esango. O sea, pa que no me lleven a la Audiencia Nacional, ¿no? M. No, baina, eta esan zuen, oi, eta kaja beto, bueno, baina nik hori ez nekien ezer, eta nik sobreak hartu hori, da, eta gazteleraz esan gut, eso es metafísicamente imposible. Que cogiera sobres porque yo no estaba ahí. Metafísicamente imposible. Hostia. Bueno. Hostia, gran trabajo el de su logopeda, para que diga metafísicamente imposible. Orduan. 21. mendeko Cicerón. Joder, ya te digo, chaval. Retorikan aditua. M. gure launa. Joder. Eta gustatu zitzaidan, no sé, eso es metafísicamente imposible. Apuntatuko dut hori, baina nire ustez, osea, tipuak badaki ez dagoela politikaren lehen lerroan eta ez delako komunikabideetan atera. Baina, osea, tipua dauka konpromezu bat humorearekin. Por la comedia. Hori da. Esan da guztia. Por la comedia. Osea, tipuak badaki erreferente bat dela Espainia osoan eta mundu hispano osoan komediako erreferente bat dela eta ez du hori galdu nahi. Claro, esango du. M. O sea, Joan Zen al Club de la Comedia, para decir algo, eta... M.ren referentea txikiten izan zen, txikito de la calzada. Ostras. Eta esan zuen, nik arte hau, komediaren arte hau, eramango dut politikaren lehen lerrora. Imaginatzen dezu M. diciendo, no puedo, ¿cómo voy a decir los papeles? Yo metafísicamente imposible. Hostia, Ez da gorrun. Congresoan, en medio del congreso, Ez da gorrun. Te llamo Trigo por no llamarte hijo puta. Hostia, se ona. Hostia, se ona, bai. Pues eso, hori da, o sea, es que metafísicamente imposible, o sea, diñot, no sé. O sea, para que se vea ahí, el dinero en la caja B ha ido al logopeda para decir esa palabra. Ya, al perrex. Metafísicamente imposible. Mississippi. Era joirik esatean. No, respetua, joder, logopeda entzako, y esto da... Eta M.rentzat. M.rentzat ez dago respeturik. Eso no. Eso no. Te lo compro. Eso es. O sea, berentzat ez dago respetua. A la gente que le cuesta hablar en Euskal Herria, solo en Euskal Herria, de momento, porque hasta que nos patrocine Berria. O sea. Gero, hau... Handituko balitz. Handituko balitz, y ya si nos patrocina Peña ya de otros medios, ya... Estatu española, pues también. Que tengan un poquito de respeto también. Aldela, la tuerca es. Zergatik. Ezagutzen ditugulako bi rapero patrozinatu zituela la tuerca. Bai? Bai, Baltonic eta Pablo Hasél. Y mira cómo, Ordun, hobeto. Que está muy bien ser jefe del gobierno, pero, no veo ahí... Que tiene un programa baina... Ostras, Moisés no duerme. Moisés no duerme ere egon zan la tuerca. Zeo zer egin zuen. Moisés no duerme gora ezagun rapero bat Nafarroko raperua. Y, bueno, un pedazo rapero increíble. O sea, a mí, niri da, pues igual de mi top 10 está Moisés no duerme. Arregarria. Zu horretan aditua zara. Bai, que siempre hay que meter el rap, chavales. Meteros en el rap y no en la droga.
Osea, Maiza MC esan zuen, abesti baten. Nasako fisikaria, Hori da. besteak beste. Ide Baraka. Eta importante da. Ide Baraka. Barakataun. Barakataun berriz ere. Maiza MC esan zuen, rapero bat gehiago polizia gutxiago uste dut. Bai. Y es Bai. una frase muy buena. Bai, Euskorbutu horren paralelismo dela, ez? Pentsatuko nuke. Nola da? Mucha policía, poca diversión. Hoxe da. Bai. Bueno, pues igual, agian, bai. Estos raperos también tienen unas mentes también bastante... Ojo, La intertextualidad. Ostras, a ver, eta zer da hori? Hori, referentzia egitea. Aktualizatu da, berria. Berriz ere egin Berria berritu da. Berria berritu da. Eta... A ver, voy a mirar la cuenta corriente a ver si han hecho un ingreso. Saioa egiten dugunero, hori da. beti egiten dute gauza bera. Horrek esan nahi du. Hori zeo zer esan nahi du. Bai, konexioa dagoela. There is connection here. There is connection. Como Bill Gates y las vacunas. There is a connection. Zemuz, por cierto, galdera bat, bai. entzule guarentzat. AstraZeneca txertua jaso duzuenok, bai, jarri YouTubeko iruzkinetan, albaldin moduzue. Zer moduz... Sería la hostia. O sea, ya sería la hostia. Zer moduz, programaren minutu honetar arte heldu baldin mazarete, erantzun mesedez. Si nos han trau la arcada antes. Zer moduz... Si no sois euskaltzaindia. Zer moduz jasotzen duzue Wi-Fia orain. Erregulatzen duzue belarria mugituta. Aitortu behar dizut. Wi-Fi connection txistea esan zenuenean, pasaden programan, txistea esanez, zure pizukidea hartu zuela eta holan, eta gero ja nire etxean boltan ematen esan nuen, hostia, que bueno, hostia, el pro. Arazo, Wi-Fiaren arazoak, ja, amaitu egin dira. Es buenísimo, tío. Bai, prestatzen ere gaituzte bosgerako. Bosgerako, bai, seguro. Bueno, eta... Orain bai. Irakurri beharko ditugu noiz bai. 10 minutu pasata, ¿no? Horren beste diru eskatu eta... No, que yo me mantengo en mi boicot. Noticias de la razón. Sección deportes. Los Santos. Finanza gaitzazu. ABC. El Twitter de Josef Agran. A ver qué dice. Josef Agran, no gelditu da mutil hori. Izan zuen kriston pegea horrek, Izan zen, tío, nik... Nola ditzen zai hoiei, los del startup. Ostras. Startup zer esan nahi? Los entrepreneurs. Entrepreneurs, hori zer. A ver. Los empresarios. Eramaten dituztenak haien ideiak. Emprendedores, ¿no? Emprendedores. Hoixe da. Emprendedors. Que te lo has inventado. Emprendedors. Entrepreneurs. Eso da la ingeleseko... O griego. Horrelako anglicismo kutre bat. Joder. Vale. Hostia, zer esan duzu lehen, pa que quede grabado y yo me acuerde, linka nola esan duzu caras dela? Esteka. Por cierto, jarriko ditugu gure YouTubeko kanalean deskripzioetan deskargatu alizateko 2 esteka. Bai. Aukeran. iVox. Ez du zerikusirik Vox alderdi politikoarekin. Eso es. No es la señora que dice en catalán. No la ha inventado la señora. Es en plan, ¿iVox? ¿iVox qué? ¿iVox qué? Eso. iVoxen eta Balea Funken izango dituzue. Balea Funken, ez? Entzungai. Vale, Balea Funken. Balea Funken zer da, ez? Berria da, ez? Bai, eta... Ez nuen ezagutxe. Bai, eragutsi zidan nire oso lagunon bat, Txopi, dela Creative Commons eta Copyleft eta Ubuntu eta gauza honen aldekoa. Bai, bera da berez programatzaile edo, bueno. Teknologia berrien itxaso horretan murgiltzen den horietako bat. Itxasoa. Eta hor, topatu zuen nola ez, Balea. Gaur poetiko etorri nahiz. Ya te digo.
Pero mola. Hori. Hori da. Ea ba, Ea ba, pebikoitza, politika eta poesia. Ea, orain bai, Orain bai, berria. Bigarren abizua. hirugarren aia. Hirugarren aia. Bueno, lehen esan dizu egon bezala berritu egin dute, eta lehen ikusi dut Galindoren inguruko berri bat, albiste bat, eta antza denez Espainiako gobernuak ez diola kenduko dauzkan dominak. Las medallas. Galindori, bai. Bueno, eskerrak ez dagoela beste partido politiko bat, bueno, igual agian esan dute. Yo le diría ponerle otra más. O sea, diñot, por este calvario. Hori da, hombre, joder, pobre hombre. Encima, y que estaba dispuesto a reconducir a América del Sur con otros 4 hombres. Hori dakizu, no? Se esan zuen. Ba, nik ez nekien, orain hemen berriz ere musika sartzen da, porque... uste dut glaukomak bai komentatu zuela, Galindo dakiongi, eta gero los chicos del maíz baita esan zuten, Galindo estaría dispuesto a reconquistar América del Sur, eta nik ez nekien hori, eta nik beti zeo zer entzuten duanean musikan no me gusta no conocer el mensaje, o sea, diño, zergatik esan dute hau. Eta badirudi zegoela juicio baten, justo ahí en todo el medio, y dijo, con todos mis respetos, señoría, si habría 5 hombres como yo, se vienen cositas, gauza datorki. Si habría gente como yo, hubiésemos reconquistado América del Sur. Con 5 hombres como yo, hubiésemos reconquistado América del Sur. Pim, pam. Hori da España. Hori da España. Aupa. Bai. Y yo creo que por eso le darían esa otra medalla. O sea, cogió el juez y dijo una medalla para este hombre. Bueno, gure entzuleriarentzat esan dezagun norden Galindo. Nora Galindo, egoitz. Pues Galindo, aparte de ser un río... Bueno, no, ze ofizio du Galindok edo zuen? Torturador. Bueno, guardia zibila zen. Bai. Bueno, pero o sea, quiero decir, es el anexo. es la tercera parte. La otra cara de la moneda. El 4º curso de Guardia Civil. El máster es de tortura chaila. La máster. Aupa, audiencia. Audientzaren txat eta beste audientzaren txat. Doble A. Eskerrak. No, eta izan zen tortura txele, baina, bueno, zuk igual agian esango duzu Beto, porque es que yo me quedo en eso. O sea, en que era tortura. Bai, bueno, hori izan zen. Bueno, berak torturatzeaz gain, berak zuzentzen zuen apur bat. El cotarro. The cotar of torture. Galen, ¿no? Egon zen, o sea, estuvo ahí. Hori ez dakit. Galindo hor tartean ibili. Como el gobierno español, eso no lo sé yo, ¿qué ha pasado? Un peso de besala, hori o da, que nik zer gertatu den. Enkausatak bezala Barcenaseko paperetan. Eso es metafísicamente imposible. Bueno, hori izan da desagertu den albistea orain berritu dena, eta orain beste berri batzuk agertu zaizkigu. Eta antza denez, Jaurlaritzak 1,2 defizita izan du, eta Nafarroak ordea 0,85%. Bueno, horrek esan nahi du gauzatzoak datozela. Defizita guztiok ikusten dugun bezala, quiere decir que las cosas van mal, baina orain esaten dute maez. Orain esaten dute ezetz, eta gero... Defizit da neoliberalismoan esaten dien, estamos jodidos. Orain poesiarekin gaudela. Orain esaten dute ezetz, eta gero tubazex. Próximamente en la librería Elkar, Ander Ezeiza, política eta poemaria. Hostia, tú, me río yo de los poemas del Che Guevara, Qué harto. A tomar por culo. Ahora me ves y ahora tú haces. Hostia, Nik pentsatzen nuen que ibas a decir, ¿qué es déficit? Dices mientras recortas. Bueno, batu egin zara, Poesiara. Joder, niri gustatuko litzadak eta honekin hitz egin behar dugu, eta ja, en plan, etorkizunean, euskal poesiaren arloan zeo zer hitz egitea. Bueno,
programa especial. Ondo legoke. Bueno, arata guztiz ere, gaiz aldatu baino lehen, doaki gure elkartasunik beroena, Tubacexeko berriz ere, bai. langile, borrokalariei, bai. eskirolak ere langileak dira, baina bueno. Gure bai. Sori gaitz latzen. Bai. Eso es que les metan un Tubacex, eso está. Hostia, ereinda zaude gaur. Es porque he dormido poco, Cuando duermo poco soy más cabrón. Estás sembrado. Ereinda zaude. Bai, hori da. La ordu eta gero ya estoy muy cabrón. Bai, bueno, jakizue gure hemen solaskidea langilea dela eta askotan. Momentuz langilea naiz, momentuz. Gauetako txandak tokatzen zaizkio, noiz eta hor. Besarka handi bat para la gente que trabaja de noche porque complicadet, Es complicat. Gauza da, nik hori, bueno, beste debate bat sortzeko, baina claro, es que la peña que hace esquirol, a ver, no voy a ser yo el que defienda los esquiroles ni muchísimo menos. Baina, claro, ez dakigu zenbat arte están cogidos por el cuello esa gente. Bueno, greba egiten dutenak ere ez daude bere egoera honenean. Eta guztiz ere borroka hartu dute autua eta ez morrontza. Vale, pues hasta aquí llega mi argumentación. Yo recojo mis cosas y me voy. Bai, pues ya está, aclarado. Era mi duda. Bai, benetan, o sea, beti, es que nik arazo bat daukat, es que eta hau aitortu behar dut, nik ez naiz beti eskertiarra izan, dinot, a ver, tampoco he sido derechoso ahí a tope, baina, claro, nik 18 edo 19 urtera arte izan nintzen... Ez nekien, nik hau? Hostia. Confesiones. Chancletero. Hau ematen du ratones colorados. Eren risitas, luego falta. Eta gauza zen, nik kristaua izan nintzen 18 urtera arte, 18 edo 19. Hostia, Bai. Hau bai ez nuela espero. Giro de los acontecimientos, bai. Plot twist, hori da. Hartu behar dugu euskaraz hori esateko zeo zer. Sí. No, hartu behar dugu. Guk, inventar nosotros, por ejemplo. Esateko plot twist. Bai. O sea, ez dakit. Bai. Ya horrengo programetarako... Comenta en los comentarios. Bai. Que nos escriban. Etorkizuneko egoitz, etorkizuneko ander. Hori da. Asma ezazu zerbait. Lanera mutila. Hori da. Eta nik izan nintzen, eta ni beti nabil con el rollo de la culpa, con el no sé qué, eta daukate oso barneatuta, y es un trabajo que tengo que hacer mogollón, eta beti nabil ahí, con el neoliberalismo ahí, me pegaron una hostia seria, tío. Esan behar dut. Siempre tengo ahí pozos que no me gustan mucho. Ya. Que... Bueno, gure entzulegoak jakin dezala, eta goitzek ere jakin dezala, ez da inoiz berandu aldatzeko. Hori da, bai. Eta bide zuzenera. Hori da. Al camino del Señor. Eso es. Del señor Marx. Del señor. Eso es. Hori da. O de Bakunin, ya cada uno que coja lo que quiera. Nick Nice del Frente Popular y no del judaico, sino del Frente Popular que guztia. Eskertiarra izan ez gero. Baduzu espektro hor zabal bat. Un eskertiarra bien. Hautatu ezazune. No uno del gal. Un eskertiarra bien. Madre mía. Berri bat egin dugu, orain, ikusi duzu, ¿no? Como intento ahí dar para que no leamos berria. O sea, yo hasta que no me patrocinen, yo seguiré boicoteando aquí. O sea, cierro programa a chancletero por no seguir leyendo berria. Bueno, lortu dut, behintzat berri bat egin. Bat irakurtzea, eta egin diote referentzia kendu duten beste berri bati. Bai, hori Galindoren ata. Hori da, bai. O sea, que bueno, ordun. Vale, venga, bigarren berria, venga, Suezko kanala ireki dute. Me cago en la hostia, guía. Badakizue orain gutxi bolo ibili den gaia izan da. Joder, egia da. Kapitalismoaren kataklismoa ekarri du untzi bat gaizki jarrita. De los creadores del coronavirus. Colapso del capitalismo, parte 2. Eta nola, a ver, azaldu esadazu, zenik entzun dut, baina pizka bat hori, por encima. Bai, kontatuko dizut. Me pareció increíble que la gente, pues eso, que el capitalismo llegue en barco. O sea, se pueda hundir, ojo. Uy, se poético gauden gaur, metaforak barra. Barra.
Bueno, bai, badago Esan anarkista talde bat izkutuan lan egiten duena, eta kapitalismoaren hori ondoratzea nahi duena. Euren lehen ekintza izan da diseinatu laborategi batzuetan virus bat, segurena bere izena jakingo duzuela dagoeneko. Eta euren bigarren ekintza... Te lo juro que hasta que no has dicho esto, Nick pensatxelo en serio, gemilla, y digo, esos anarcas hay que han hundido un barco. Eta bigarren ekintza izan da hauxe, hori, jarri dituzte. Claro, baina zuk esaten duzuna dira anarkokapitalistas. Ez, anarkistak eta nahi dute, hori. Kaosa. Es caos y destrucción. Hori da. Hora, en serio, zer gertatu da. Sartu dituzte hor infiltratuak, hemen itxasuntzi honen gidaritzapean, eta bueno, biraketa bat, bat-batekoa egin dute, eta pam, hor jarri dute erdian. Bai, bueno, ez dakit zehazki ze gertatu den kontua da, bueno, biraketaren bat gertatu dela. Que tú tampoco sabías, ¿no? Que a mí que me importa un barco. A ver si se hunde, ya. Hori, biraketa txar bat izan duela, hor baratuta gelditu dela, eta blokeatuta. Kriston liada. Baina zer gertatu da, osea, dinot, zer reperkusio eduki du hau, mundu osoan. Bueno, a ver, es mundu osoan, baina Espainian izan da berri bat, que, hostia, que se ha comentado. Bueno, berrian komentatzen ari dira, osea, que zeo zer gertatu da. Finean, gasolina ez gastatzeko horren beste egiten dutena da Suezeko kanal hori hartu. Zergatik, ze bestela, zer dakindik, Txinatik, Indiatik, eta azken finean guk kontsumitzen dugun produktuen ez dakit zenbateko eunekoa bertatik dator. Haiek dira horrelako gauzak ikusten dutena. Eta, klaro, Suezko kanala ez balego, Afrikari buelta osoa eman beharko liokete. Hostia. Eta, karo, hori oso garestia da. Claro. Eta, karo, konexio zuzena dago, itxasoz. Bestela, egin beharko lukete, trena, kamioiak, hegazkina, auta beste, eta hori askozaz garestiagoa da. Orduan, produktuen salerosketa eta trukaketa hori emateko, garraio hori emateko, Suezko kanala da, gure gakoa, oinarria. Bai. Eta hori blokeatuta gelditu denez, merkataritza guztia, berdan. Orduan, de lo que he sacado bien claro de esto. Anarquistas del mundo. Cojan sus lanchas y bloqueen el canal de Suez. ¿No? Orduan, hori. Edo zuen kideak egin duten bezala, infiltratu. Vale. Bertako eskifaian. Hori ya egin zuten Greenpeace y no queda muy allí al final, ¿no? Greenpeace itxurakeria da hori da bazkide gehiago lortzeko egiten dituzten pantomimak. Gu bezala egiten dugun, bazkideak behar dugu baita. Hori da. Pero al menos no nos infiltramos en ninguna. Adibidez berria. Adibidez, bat komentatxe. Que si luego llega otro medio de comunicación y nos quiere publicitar, tampoco pasa nada. Norgehiagoka handia dago. Hori da, o sea, el que más es el que se lleva. Así que bueno, ya dara matxagu. Bi berri esan dugu. Bai. Urrengo programan, hori da, nire chat gehiagi. Porque no veo money y aquí no me han hecho una transferencia bancaria. Orduan, berria, urrengo programan bat, igual el siguiente media noticia. Igual lee una parte, ¿no? Lehen esan duguna Jaurlaritzak euneko bat koma biko. Eta onarte irakor dezaket. Hori da. Suscríbanse para más cosas. Eta ya. Así que nada, beraz, mila eskera Ander, berriz ere. Bai, mila eskera goitz. Oparoa, gaurko programa. Hori da, bai. Bueno, bai. Decente. Poesiaz blai. Ojo, ya te digo, bai. Me salía ahí un gallo incluso. Así que ya tenemos. Oporronak pasatu. Bueno, bai, daukazen en Chaco, bai. Yo no existen. Los contratos relevos no existen. Bai, oporra hori. Cuando pasa primera pasa, bueno, igual aburrengo astean ere grabatu alde sakegu, ez? Que no se van a librar de nosotros tan fácilmente la gente. Eta bueno, lan egin behar duzuen hoi eta borrokan zaudeten hoi, hori da. Besarkada eta animori. Lan bai, borrokare bai. Hori da. Así que verás, mi esker. Bai.
Zaindu. Zaindu, eta ondo segi. Agur! Agur.